Listen, Bible Tennessee wazi. Lebhaliwe ayabhalwe ngeqini. Lasihamba khona ebani kuna something nabayifunza ngokithi. Bayithatha le. Ashumayeli. Wamavula wakho uzishumayeli. Jasiphatha iBhayibheli lakhe sekhaya uzosenza ugezikayo. Hallelujah. I don't see ukhonile usiyendile uNkulunkulu la lapho abantu labajinasela khona toa. Hallelujah. Base babuko simanyana umuntu lebelisondile. Uma phela lababuka sonke lesibabona lesihlakana nalo mathavi. Sorry, but nami ngivila kuNkulunkulu. Kulukulu wami yamani ukuthi ufuna ukuthi ngigqoke njani. Angithi namoya kwa uNkulunkulu lolaki uyangitshela ukuthi mina ngikwazi lebhaliwe fanele ukuthi ngokubahle ngivendele kahle. Ngidile hallelujah. Amen makristu. Kubete lokhuluma kabi ngalomunye banabikile babeketele akhombise ubumnene kubo bonke abantu. Asikhulumi kabi ngalabanye abantu siyabeketela bazalwane ukhombisa ubumnene. Hayi ukhombisa ubumnene kube kulabathile lapho kwenzana nabo just kwenzana nabo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ikhona abantu kaNkulunkulu. Ikhona amaKristu. Kubo bonke abantu yakuthethelela inkonzo yoKristu. Kuthethelela inkonzo yoKristu. Uma wathethelela awusuli uKristu. Amuyeli mama thethe ulihede lokala ukuthi kasituma thethe ulihede noma wathandaza ukusiyena la uthi uyathandaza uthandaza ukuthi unemali hedeni upress yonke inkonzo uthethe yabona le press inkonzo bazothethe sikwethu bamaziko uma akuthe ukuthi ngawuthethela kuzempela baba. Ubani namba le wathi bayibuka nabo ngoba usempela phela la uthethela ngizife. Shoba futhi uyothethela uzibuye kuKristu. NaKristu wathethela abazalwane. Bambika ngamagama usangasuye waNkulunkulu akasuye umfana waNkulunkulu asiyabathethelela. Bamthola inamba tonke asiyabathethelela. Even athwele sibambana ashaya wathi yabathethelela. Noma afa sibambana bese siyabathethelela. Ngikho uKristu. Ungabukile ngoma le sibuyalalela somana. Noma siso. Kuphela uyalalela. Akuyiho ukuthi imizwa yakho ethini. Akuyiho ukuthi inqondo yakho ifunani. Kepha uyalalela uNkulunkulu. Uyalalela uNkulunkulu. Athi lapho uqhubeke phambili. Kepha uve ukuthi inyama yokukhathela ngoba kubila abafundi lebathandaza ngezimana Jesu le babathandaza base inyama ikhathela lepomoya base inyama ikhathela
umoya wenjalo asijesu afuna ukusikhuluma kepha le nyama yoyikhansele kepha Jesu akakathi kubolalani ngoba inyama yenu ikhansele usibelimele mthandaze mina kasimizuzwana ushobona ukuthi push on noma ngabe inyama ipita kusukile kuwo wena push on ukho. Hallelujah. Ngoba kubana bakristu asisisa ukukhona ukubanyana uhamba kahle ephambi ngabe ngahambi kahle wena umuntu usukululeko kanti kuso leso simo leso sesihluphele uyahlabela usiphakathi kobusuku ngawuvuka uthandaza usivuka uthandaza hallelujah. Connecting with the public Christ. Once the thing was shot down, we are happy. If I could not pay strong people, the final support with dog. Hallelujah. I answer our penny. How could see could be passing out? So I'm going to see the sea. Give her the similo specific. Say, come and cook the see. The deep or Mamadi far to the lagoon to the wall. Obanga no short hand. Hallelujah. 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 The children when you come forward. Hallelujah. It's been a letter. We are so tired. Hallelujah. Kuti kuwahamu kichino kifisaje bakala na banana. Ifi natuwa banabasha. Mulamushi. Uyatendela wena ngokuthi wena. Ube ngone similo loba leli. Hayi ukuthi abantu watu wamboyi watu wamvuso watu wakubantu bonke nabantu bathuwe umchipla similo sakho senjani yes iveli yakho yenjani unjabulisa lefoto basibaza ukuthenga isitolo uphumela iveli mubile isitolo soyithenga uyithola kanjani see noma semotani yinhle bathe say second hand ibhalisa okwesibili i-second hand wavuma ukuba i-second hand nomusha dibambe ube nemveli hallelujah funa ukuthi iveli umuntu nokuthi iveli yakho hallelujah ukuthi udiphatha kahle ngoba uyawuthenga imoto noma ngabe lesikhathi i-second hand iba ne-service history ukuthi imoto leyo beyiserviswa kahle hallelujah kepha base bhule service history la ngabikhona seyinkinga lemoto iveli yayo yehla uyithenga imali ephansi noma ngabe ibhodi ibukeka yinhle kepha lokhu la ngekhathi akaserviseki kahle kana userviswa ngelizwi laNkulunkulu abazalwane uNkulunkulu uthanda abantu abayakha imoto atofika abantu bathele imoto abayibona ukuthi le moto lekile evulile ngeke ngoba uNkulunkulu utamoya hallelujah 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 the time when uthini ngitendela simumo mina na uNkulunkulu wami baka bawela namadoda oshadre nabo abeni bathi kumela bona basithi kumela thile ingosipelile lokudla kudeli kube ngabe nomuntu ngabathi aside ngoba vele siselivile asilula kithi kepha bona bathi
siyakuzisevele nasilani kepha ngalelinye ilanga sawubuyela vela kithi ngeke satigolisa ngetivo etingasito takithi phela amaKristu kata similo sabo sibe kahle sidlele sisikhathele phakathi kwezimo asimfundisi mana beliyinqebo negative letingasika kanti ngobehlisa ivelu yethu sine bafundisi usithine singabonakali ukuthi siyini kwathi sonke sesifanana nabo kanti asinjengabo asifani nabo thine sifana naKristu isimilo semkhristu noma ungamthola kuphi noma ungaya kuphi noma ungavula kuphi kumuntu lokuphandla ukuthi ufike kuye ngamfikela liso ngoba uthi yini kunevelo khona kimi ngumKristu mina kunesimilo saKristu kufanele ngihambe ngaso Botomusha sinjani isimilo sakho isasekhona ivelu ufanele nami go my God lungisa isimilo sakho Kristu silungisa isimilo sakho ngoba kunetinto leti anesithathu wena utilungisa wena utilungisa lephasi la utilungisa wena kunetinto leti nkulunkulu katifakako kuwe uta-attracta tinto leti right kusifike kuwe kepha anesithathu wena ulanza tinto letini ti-attracta more darkness sikude kuwe maybe the car that turns out. This is what you told us, never problem to the final. Hallelujah. But then we are hallelujah. Look for Christ. Uma usekanye toleti mudamu tilusana ulumu utamu sebe. Hallelujah. Baik, kune ban labalata tibutako. Lift it forward. It should have been. Ubalabane bakichi batekulu. Usana satani bazalokuthela. Satani usuke abona konke okwenzeka kuwo. Ivila sa. Usistand. Soya ekubele baabana soya ekubelele utabeza kini kwa uzusipoti kosa kwa mpeni uzusopo besubiyele muvyahla sakubiye kuba uwesi kakanzi uwe shaka kubuku ustali kubuku yabona umulamushi uhlala kuNkulunkulu baze basebantu labantu awubona ukuswela uyavuka nawo uthi cha mabasiya kubuka leso akho mina phakathi day by day Lord Jesus Christ mena lemusha forget about the part and then the time we done ngulukulu uselukazi azalunefakazi kwalo bisezi wasilunga sasha sikole la sikole lo mushi sikole sasha alazu eti in our sentu wakiti hapo sukuma leo wala ndio sukuma ndio mshana
Ngoba inkinga yethu ukuthi sihamba ngani ngenyama. Asifuni ukuhamba ngomoya woNkulunkulu. Usayi mina manje ngigqoka lokuzeleyo ngibangibone ufuna ngishayele ukulala. Uphangisela abantu. Gqoka kahle. Ubukele kahle. Ayesithatha ukugqoka kabi naloku athetha ukudala kuwo ngibungane kuphetha ukudala kuwo bazondana noma bazondile ngoba abanaKristu uMoses bakuzongele Kristu ngoba Kristu bakuzongele bakuzondele ukuzwela wena timo letimbi uyahleba ucabanise abantu baze abantu bakuzongele ngoba kunebantu bazondelile usinabo bayakhuluma bazondele abakhuluma laba ngabumba bazuza abantu ufuna ukubhakela ngumva kuzo nje Kristu lo ihlamba lephuma la kuwe. Hallelujah. Jaba ibazi babana nakanetha imabona sivele sibani. Kufika yena kufika ingalamba. Ngathi ingalamba. Yena ingalamba. Niyayathi ingalamba na. Ukona baba ingalamba. Ingalamba kuteleka ngeni khona. Noma ivile isibile la kwatshela ingalamba. Noma ngabe lephilo nini. Bensaba ukukhuluma umuntu ayiva athi ivele ingalamba. Ukhulumile. Hallelujah. Yabona ngisukela ayivila namhlanje amfaka usikhulu ngalamba. Hallelujah. Nikhona manje ukubuza. Ayikho. Asithathe livila uNkulunkulu. Itasi. Yena desiphelele. Hallelujah. Hallelujah. Lithi sobe besinjenabo sithi liba njengabo. Lithi kodwa kwathi uNkulunkulu umsindisi wethu nakabonakalisa uthando lwakhe kubantu wasisinzisa hayi ngoba sende imisebenzi yokulunga kodwa lesihawu sakhe sonke besinjengabo kepha kwathi avele Jesu abonakalisa uthando lwakhe hayi ukuthi besenda hayi ukuthi besike umona hayi ukuthi besingahleli hayi ukuthi besingahambi inyama kepha kwathi ukubonakaliswa uthando lwakhe awazalwa satshintsha saguqulo safana naye. Hallelujah. Hallelujah. Amuke Jesu. Don't you understand to say? Besina família não fica esperando a Mungu. Hallelujah. Que quase uma filha, uma abonagaliza Cristo. Baba ni chini jebele ba. Sisi ndio tunapenda Mungu. Sema Kristo. Umwasalibika ngesibongo silo Kristo yao. Baba vele ni Kristo. Uyaphinda phakathi kwami. Oh Jesus. Hallelujah. Not to say this is a big return. Let's go away. I go to the team with the I was
sinikele kakhulu ngesizini lomusa. Lomusa asikatholi ngoba sinikele kakhulu. Lomusa awutholi ngoba ulungile ngokwemvelo. Ngoba kunabantu abalungile ngokwemvelo. Awutholi ngalowo musa. Lomusa wabo bonke ba usibone abantu bethu uJesu Kristu. Babavuma kulo noma ngabe ntombi betimbi kanganani. Lokugijima kwethinyawo baba iproblem yonke imindeni awungena khona ngoyinhlupho kepha once lomusa wahlangana nawo ukuhlangana nawo lomusa ayikho indlela ngihlangana nawo lomusa uhlangana namuhla ukhona kama bayishunela livi lankulunkulu mawuzuze lomusa. Usukuma